King Sapphire Street ay ni King Jamesville Subdivision, King Barangay Dolores, Ciudad San Fernando, megumpisane in construction ng metong a chapel para kareng residenti. Ating niyang dagul amay 370 square meters at mikamalwalas a parkingan. Multipurpose siya yung chapel ang magkaulagang maygit a 10 milyong pesos. Ingpa magpagawa king mesabing bisitas, donasyonan ng pamilya Pineda king pamanimuna ng Rodolfo Tatay Bong Pineda at dating 2nd District Board member ng ENI, aspiring mayor ng syudad ay Maylin Pineda Cayabyab. King Kabilugan at Lulareti a para-pareho ing modelo. Mayakit siyang metong king St. Dominic Corinthian Subdivision, kabang atin murin king Maligaya VHR Subdivision. Nitingal doon Domingo, December 1. Personal yang tinagon ing patriarka ning pamilya kaya beding My Love San Fernando team para keng ceremonial groundbreaking dareng proyekto. Nga ng dating board member Maylin, mera gulya namang katoliko, inya balo na kanu, ingulaganing ating chapel king metong alugal. Imburimi mo po, kaya susuportahan mi po yung makanining proyekto para dakal pa po ing maging malapit king kagatamo po nga pong Ginoo. At kareng seniors, lalo na po na po kailangan munta king aliwa pong chapel o kaya king katamo pong parokya para keni na kayo mo pong magsimbakan yan. Na kayo pong magkasakit. At pwede tamo rin pong gamitan nini, king aliwa tamo pong okasyon. Dati niya kanong meg-donating karelang pamilya para keng construction dareng bisitas ang pong pisamban. Pero king pamilya mi po talaga, magalat kami pong pondo para po pa magpagawa pong chapel, simbahan. Mo po kayong Pampanga, kayong aliwang lugal po. Sa atin pong malapit kay kami na mag-request. Kasi maniwala ako po na mo po material bagay in kailangan na po ng metong tao. Spiritual guidance is very important. Kwento ng Clarita Dialogo, inawad de kanukang Bong Pineda yung chapel banking mismo subdivision, makapagpamisa at agamit de mo naman kareng kematen bang pipagburulan. In chapel mi, yang inyadmin talaga, ulimalwa meron kong pangarapan talaga. In chapel mi. Ay maragol kay maragol pasalamata ka rin pamilyang Pineda. King Milyari kaya kami kay Jamesville. Kaya kibatanan ni nga pong Ginoo, king request mi. Malwat na niya kanong panina pitiding homeowners King Jamesville agpang kang Marlon Mendoza, presidente ng asosasyon. Itaping sinabi ko nandin, itang usbong niya pa yung pananampalataya mi kining subdivision niya. Kasi ining Jamesville subdivision, talagang po itang pananampalataya yung pisasabyan, solid lang ang din, daratang langan. Mas welula naman kanudeng manok nangan King St. Dominic at Maligaya Subdivision, uling mas milapit siya karela ing pipagsambat. Ayo, pasalamat kayo muna pong dili, kayo chapel at kalubda kayo kami ini, na malambat minaya pong sabihan tang na pangarapan na may kasarili kaya talagang chapel kayo. Ating kayo mang gagamitan po, kaya tamul di purpose yun. Dati po may kapag pa-start na kami yun, kung kulang kami pondo, so ngayon po din tanya po yung grasya, na ngayon talagang ma-realize siya po itang kaya kaming pangarap pa ito. So muna po talagang maragul pong kapasalamatan kaya kami pong paparas kereng pamilya Pineda na maragulya pong bagay ni po para kaya kaming kasalpantayanan. Samantala, makasadyala kanong mayari ding may sabing chapel King Marso ning daratang Abanua. Posible la pa kanong midagdagan deni, base king request sa atatanggap da, iba't kareng Homeowners Association. Diyan Lumbang Parungaw, CLTV 36 News.